Wonderful to be in the presence of the Lord this morning and the fellowship of the believers. Talitonu se mafutanga fia pe mafuta fatasi le aina le Atua le fuela wa yeta to le lita yao a mese lava le baanga le ne le sauninga o le ao awino le upo le Atua. So this is the most precious time for us as Christians because we come around the teaching of the Bible. And so let us pray. Tato talo ia na tato whanumulungu le fatasi ma uile fionga pa ia Atua ile nei tai au. Via mamawalunga lava lovi inga tama. Aftai o mātou toi maua le nei avanoa mātou te poto ai o i mātou o lau whanau. Mawalunga lava ia te i mātou le nei avanoa mātou te whaalungulungu ai i a wina i mātou i lau tusi pa ia. Whamanuia oe i le ngaruenga a lau au auna le amataina se yo oi lona whaai wina. Whamanuia oe i lau whanau, ina ia tatala lo lato whaalongo, tatala o lato loto, ina ia talia le upua le atua i o lato lava loto, ma ia pau i le lei, ina ia whapea o naola, ma ia fua tele mai e au ngā mo oe malo, whaftai tama i mea malava o e saunia mo i mātou o mea sili lava ia. E ala atu na mātou tatalo ia Yesu Keriso, and we all say, Amen. And Amen. Le tatou mata upu lea o lo o tatou whaitawina, o le tusi lea a Tesalonia, pe na amataina le tusi lea I le vaiaso na te anei, o le whai upu o te whia matamata I le tai aule nei, o whai poe lua tolu, ma le whai poe whai poe lua tolu, ma le whai poe whā. I le amataina o le tusi lea, na tatou amataina le vaiaso na tuana I nei. I se awala e whata ati ai o na malama tatou I le mafua anga o le tusi a Paulo, pe o na tatou whai whaasoa ai. Ina ia malama whai upu taitasi o le tusi pa ia, e au ngā mo oe le tangata whaalongo, ai meise ai lau savali o oe le tangata whaatuatua. So as we started last week, we started this wonderful letter or the epistle. So epistle and letter are synonyms of each other. And this is a letter by the name, by the apostle, and his name was the apostle Paul. So we learned a few things last week as we understood that we have to read the Bible in context. Ina ia malama le leifai upu. Lea lana tatou malama le tusi la lea o le tusi a Tesalonia, o le tusi a le apostolo a Paulo, o lana malanga lona lua wha missionary, sa wha apea ona iai le amataina o le ekalesia lea. Ma neia foi pe a sue lau tusi le ngaluenga se fulu ma le fitu, ona o le tusi lea, o le a vea ma tusi fai tau mō tātou te whaima a ngai iai. So le ngaluenga se fulu ma le fitu, ma neia pe a tāofi mai fo I nā lau tusi. E whaima tātou tilo ai le tusi lea a ngaluenga. So I was just saying in Samoan, it would be good if you look at the book of Acts as well, and just hold that book of Acts because we'll refer to the book of Acts as we go through. So Acts chapter 17. So that's where the church first started in the Bible. So if you have your book open to Acts chapter 17, and then we have our book open to 1 Thessalonians, those will be the two books that we will be looking at today. So le malama lao le tusi lea a Tesalonia. O Paulo I lana malanga lona lua wha missionare na toto ai le ekalesia lea. I le ngaruenga suma fitu o lo tato mawele tala anga. E lei umi se taimisa iai Paulo I le a aile nei o Tesalonia. Na le tolu lava vai aso sa whapea ona iai. Tolu sa pati sa uru atu wai le tangata le nei o Paulo I le sunako. E whapea ona tala ina le tala le lei. Ai manatua le tusi lea I le tala ina e Paulo o le tala le lei I le sunako. Whamaina fola atu e ia o le keriso lea na maliu mai I Yerusalema. Le keriso lea whamai sata tau o na ti ngā le keriso lea. So o le launga lea a Paulo I sapati e tolu. So for 3 Sabbaths, we understand that in the book of Acts 17, Paul, though he stayed in Thessalonica for a short while,
we read in verses 3 of Acts 17 that Paul spent those 3 Sabbaths explaining and demonstrating that the Christ had to suffer and rise again from the dead. That this Jesus, whom I preach to you, Paul says, is the Christ. So Paul spent those short time, 3 weeks, less than a month, but he preached the gospel. So e la titi se te misa ye Paulo ile a aile o Tesalonia. Aina tala ia ye Paulo le tala le lei iba yaso ye tolu. Le ale le unga na tatova aya. What was the end result? O le va ainga le na tatova aya ile a aile o Tesalonia. For mai na whaolaina tangata, ai fa mai ele toa I titi foi, lona winga, e toa tele, e toa tele I lato, sa whapea o na whaatuatua I le suafa o Yesu Keriso. That the end result of those 3 short weeks that Paul was in Thessalonica, there was a great salvation. There was a great number of people that believed in the gospel of Jesus Christ. Immediately, there wasn't like a slow progression. O le mea na tatova aya, e toa tele na whaolaina, ai wha mai I le taimi lava lea, sa whawhea ngai ai loa lea o le ekalesia lea masawanga. So o le manatua oe le tangata kerisiano, a ta ua lo oe le tangata whaatuatua, e te ilua, e whaafea ngai oe ma whaingata, e whaafea ngai oe ma puapua ngā, ona o le tū la iai o oe mo le mea moni o le tala le lei. So as a Christian, you must understand when you come to Jesus, you're not going to be a rich Christian. You're not going to get all the blessings in the world. Actually, what you will get is that you will be persecuted. You will face trouble because of your stance for Jesus Christ. So, beole lesi fo iwa aina nai le tangata kerisiano ina ia e manatua, a ta ua oia le tangata whaatuatua, e whaafea ngai oe, masawanga, ona o le suafa o Yesu. Amen? So, o le ekalesia la lea, e ui ina like titi se te mina mafuta I le ekalesia ma Paulo, fa mai na tootele e na whaolaina, aen fa mai na whaolaina lo tangata nei, whaafea ngai loa masawanga o le tala le lei. O le tusi la lea Tesalonias, na tusia e Paulo, ona olona manatu I tangata nei, manatua tolu vayaso ona aru ese lea o Paulo mai Tesalonia, aya ngai atu Perea, ma Corinito, o le tusila leo Tesalonia na tusia mai Corinito, ona o le loto o le apostolo, malana e iai le popo lenga sa iai I le loto o Paulo. Ae whaitau I le Tesalonia mta apu e tolu, fa mai a ua mātou awina atu Timoteo lo mātou uso, o le au na fo o ia le atua, o le mātou te ngalu e whaatasi, ina ia whaatuma wina o tau e ia, ma ia whaamawhanawhana atu ia te o tau, I lo o tau whaatuatua. Sa iai le loto na ia Paulo, talo whai I le auso I Tesalonia, o lewa wa waru ese mai, lewa o Corinito, se awina tua Timoteo, e asi po a mai lo la. Paul's letter in Thessalonica was a response because he sent Timothy back. This was his concern. Such a pastoral heart, such a father heart. He was so concerned about these brethren because he knew that they were facing persecution immediately. So he sent Timothy, and you read in chapter 3 of 1 Thessalonians, he says, therefore, when we could no longer endure it, we thought it good to be left in Athens alone, and sent Timothy, our dear brother and minister of God, our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and encourage you regarding your faith. So there was a concern for him, so he sent Timothy to see how this brethren are doing. Ole atale na lo tato va aya ile mafu ang ole tusi la le Tesalonia ole toe foi mai o Timoteo e ta o mai le tala le uso le fato a matala to ekalesia ole matua on fire So the report back was that Timothy says to Paul,
That young church that we just planted just a few weeks ago, they're going strong. So ole atale na le tusilia, le la tusia lo e Paulo le tusilia a Tesalonia. Ole tayala le nei, o te fiatala noi se mata pu fapea. Ole oe ua filifilia ele atua. God's elect. That's what I want to talk about today. So we're going to read verses 2, 3, and 4. And here we're going to look at what the Bible teaches us about these folks in Thessalonica. Because these folks are a real church. They are a genuine church. And we will understand what a genuine believer looks like. So, if I upuye etolu le atato feita wina, taumaya ya itato le ata o le tangata ua filifilia, po le tangata ua faamaoni le faaulatanga ilona loto. Peo le ata le na, po le awivi le na, o le tato mata upu le taiao le nei. Famele feita wina fa upuye etolu ilona faaperetania. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in sight of our God and Father, knowing, beloved brethren, your election by God. Se fei talfa Samoa, ia? Iluma ole Atua orota tuta mandia ina ua matou ilole filifilia oto le ausue oe wa filifilia ele Atua. Amen. O fai pe fala na ele tata upu au tu le taiao le nei fa me fai pe fa ina ua matou iloa le filifilia o oto le ausue oe ua alofania ele Atua. E lua lava manatol tato la una ele taiao le nei. O le manatu mua tātou te mau e whai upu e lua. O le manatu e lua tātou te mau e whai upu e tolu. Al whai upu e whā, pe wa avea le whai upu e whā ma autu o le tātou tusi. We've got two parts of our sermon today. But these two parts look at the heart of the apostle, and then it also looks at the heart of the church. So we're looking at the heart of the apostle, and we also look at the heart of the church with regards to being God's elect. Amen. So, o le manatu mua la tātou te amata i le whai upu e lua. O le manatu e lua tātou te vaaiai o le apostolo te talo. What we see in verse 2 is a praying apostle. Whamaile leina mua o le whai upu e lua. Mātou te whaafetai pea lava i le atua. O ilo o tala noa i le mātou lea, manatua le tusi na tusia e Paulo, ma Siluano, po o Sila, ma Timoteo. So tolu tangata ia na tātou malama i vai aso le na te anei, o i la toula ia whamai Paulo, mātou te whaafetai pea lava i le atua. The first part of our sermon today is that we look at the heart of the apostle, and the apostle was a praying apostle. And we see in verse 2 it says, we give thanks to the Lord. The we here points back to verse 1. It's Apostle Paul, Brother Silvanus or Silas, otherwise known throughout the New Testament, and also Brother Timothy. And he says there, we give thanks to God. The apostle was a thankful person. We see in Philippians chapter 1 verse 3. We see in Colossians chapter 1 verse 3. We see in Philemon chapter 1 verse 4. We see in Romans chapter 1 verse 8. Whenever he begins his letters, he's thankful to the Lord for the churches. A tātou mata i le anganga o le tangata le nei o Paulo, o lona loto atua, o le loto whaafetai i le atua, ona o le auso, ona o le ekalesia. Tātou te maua ia le loto whaafetai lea i le Filipia, lona tāku mua whai poe tolu, Colossim tāku mua whai poe tolu, Filemoni tāku mua whai poe wha, Roma tāku mua whai poe valu. So se vaenga lava e tusia i e Paulo lana tusi i e kalesia na ia totoina whaafeileleina e iailo na loto whaafetai atu i le atua. Amen.
Laina lona lua o le whaipue lua whamai. Mātou te whaafetai pia lava I le atua, ona o outou malava, o loo tau-taua outou I a mātou tatalo. Tali tono tusia e Paulo lana tusi le kalesia lea, o lea ua maua mai le tala ia Timoteo, o lea o loo malolosi lava lo latou whaatuatua, ai o le kalesia fou. O le ekalesia whaatoatoto. Ai wailoa e Paulo na whaafia ngai masauanga, ai saule ripoti a Timoteo, o loo manuia I lātou I lo lātou whaatuatua, o loo manuia I lātou I lo lātou alofa. Whamaila ia le tusi atua a Paulo, mātou te whaafetai pia lava I le atua, ona o outou malava Tesalonia, o loo tau-taua outou, I a mātou tatalo. O ila, ele ngata le whaafetai a Paulo I le atua, ona o le auso lea I Tesalonia. Ai whamai ele muta pe o lo tau-taua pe a outou, I a mātou tatalo. O ila tātou te waaiai, le tatalo a le apostolo. O le tangata le nei o Paulo, o le tangata tatalo. Whamai le tatalo a Paulo I le Efeso a lona mtaku mua. Whaipu e sifulma le 5, ma le whaipu e sifulma le 1. Ua au whaalongolongo I lo o tau whaatuatua I le alii o Yesu, ma lo o tau alofa I le aupa ia umalava, o le mea lea o te le mapu ai I le whaafetai ona o tau, o tau-taua o tau I au tatalo. E o le kalesia I Efeso, na vaaya I le nau o Paulo, e tatalo mo le auso. Filipi au lona mtaupu mua, whaipu e tolu, ma le whaipu e wha, whamai upo le tatalo ma le tusi lea a Paulo I le ekalesia I Filipi. O te whawhetai atu I lo o atua I o manatu yate o tau. E lea unoa la u whaatonga ma le fia I au tatalo mo o tau umalava. Le ekalesia le Filipi. Sa avea ma fianga o le apostolo. Le lai whamai ei le upo e whaatatau ia Filipi. Whamai e lea unoa la u whaatonga ma le fia. So le whaatonga lena ia Filipi, sa whaapea foi ona ia Efeso, le foi la olo o atania mai ia Tesalonia. So there's a pattern to Paul with regards to his prayers, and I read in Samoan a couple of verses that you see in the pattern of his letters when he writes to the Colossians, when he writes to the Philippians, when he writes to the Ephesians. And I just want to highlight the Philippians chapter 1 verse 3 and 4. Paul says, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, making requests for you all with joy. So his prayer and his request for this church, in the Philippian church, he did it with joy. That he brought them, this particular church brought him such joy that whenever he prayed for them, he prayed with joy in his heart. O le ata o Paulo, o le ata lea o atatou whaiwhi au po ata I o auna le atua, o lo nau ina I tatalo pea mole e kalesia. This is a wonderful picture of the elders and the pastors praying for the churches. And it's such a joy for us to do that. I know that between Tamar and myself, it's a joy for us to pray for our brethren. O se fianga male oli au auna ale atua ina ia tatalo mole e kalesia. O le siva ainga tātou te va ai I whai upuia lua peta ua foi e whai upu e wha o loo amana ia e Paulo le ekalesia I le Tesalonia o le ekalesia ua wha maunia. That what we read in verse 2 and verse 4 is that this church, even though it was a short time, even though the church actually, there's no mention of a formal leader or a formal elder. So this church is almost operating on their own. But Paul recognizes this church as a genuine, believing, faith-based church. O le ekalesia lea I Tesalonia, ua whaamaunia e Paulo le ekalesia lea. Pea na tātou mata I whai upu mua I le vai asona te anei, sa tātou tō whapea, whamai Paulo o la mātou tusile nei I le ekalesia o tangata Tesalonia o I lea tua. Na tua vai aso lea na tātou mata, o le ekalesia o I lātou ua iai I to tonu o le finangalo o le tua. That this was a genuine church.
How do we know that Paul thinks that this church is a genuine church, even though they're a young church? We read in verse 4. Verse 4 says, knowing, beloved brethren, your election by God. That when we talk about election, we think about Ephesians chapter 1, verses 3 to 5. Because in that book, Paul writes these words, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. When we think about election, we think about the church. We think about the fact that the church has been chosen by God. The meaning of that word church comes from the Greek word ecclesia, and we get the Samoan word ekalesia. But the ecclesia means to be taken out, or to call out from. That's the meaning of the word church. So God elects those who are part of the body of Christ, part of the church. Christ is the head. We believers are part of the body. We are part of the church. We have been called out. Atato mafau le upulea ekalesia. E saumele upu eleni. O le upu eleni. O le upu na eklesia. Tatanata i o le whaasa moa. O le upu na ilona upu eleni. Ale upu eleni. E yeile ata. O tangata o lo iai totonu po tangata whaatuatua wa avea matino o keriso po le ekalesia. Ua whaapea o na vavai ese na mai. Vavai ese na mai fia. Vavai ese na mai le lalonai. Le matango fia ia le ata le na. O le ata la le na. Le fai mai ia Paulo ia Tesalonia. Tesalonia. Ua matau iloa le filifilia o outou. Le matango fia ia o le ata le o le apostolo o lo tatalo. O le fai mai Paulo. E ui lava ina fōlinga mai e whatoa a matale e kālesia. Ele i umi se taimisa iai Paulo i le e kālesia lea. Aua wa aia e Paulo o le e kālesia lea. O tangata ua alofangia e le atua. O tangata ua filifilia e le atua. O tangata ua whaima e kālesia. O tangata ua vavae e seina mai i le lalolangi. Aia, ai tu ina atu i totonu o le tino o keriso. Lea lai ta uai ma e kālesia. So o loa lama whai po e tolu. Tātou te wa ai o whaai longa ia o tangata ua iai i totonu o le e kālesia. So Paul then goes on to verse 3. And in verse 3, we actually see the marks of a genuine church. What does a true church look like? I le whai poe tolu, tātou te wa ai, e iai le whaataatianga na whaataatia mai e Paulo, e au mai ai se ata mō tātou, le vaitaimi le nei. Amen. E whaatatau, o ava ainga, o awha ai longa, e loai le tangata o le ekalesia. Leisi ona whaupunga, o a fōlinga, o a whaaironga, o le tangata ua moni le whaaulatanga i lona loto. So le vaenga la nā nona lua o tato launga. Praise the Lord. So the second part of our sermon is that we will look at the marks of a genuine church, of a true church. So there are three parts that we see in verse 3. Tolu ni vaenga tato te matamatai o lo au maia i le whai upu e tolu. E whaamatala ai la whaailonga o le ekalesia ua whaamaunia. Se whaitau mai whai upu na e tolu, mana e pia whaitau whaalua mai whaamolmole. Ia. Ia so whaitau, ia.
Iluma ole atua, olota tuta mandea. So the three marks that we see in verse 3, remembering without ceasing, your work of faith, number 1. Second mark, your labor of love, number 2. Third mark, your patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of our God and Father. Tolu fai no ngai na mai e Paulo I tonu fai upule e tolu. Tato te va ai le tusi atu o Paulo ile ekalesia lea. Ma fape ai Paulo o le ekalesia lea, o le ekalesia o filifilia, o le ekalesia ua lofania. E mawai fo ila se awa onga mo oe maa ule tangata fa atua ile taimine nei. O le vaina mua tato te maua ile amatanga e lea unoa o na mato manatua la o tau ngā luwenga ile fa atua. Sa tatalo Paulo ile atua ma manatua I e Paulo o tangata nei Tesalonia na ia manatua ai le vaenga lea o lo lato fa atua sa yeile ngā luwenga o le fa atua. A tonu na manatua e Paulo le tangata leo yasona. Manatua yasona I le tatu mtaupu le va yasona te anei o yasona lena o atu ia fa masino matangata na fa sawa ma fa matau I le ekalesia. Ma fa mai na toso mai fa for fale o yasona. A tonu na manatua e Paulo I la tau I fa ipuna se fulu I ngā venga suma fitu. Fa mai ele I fa ma vai le ekalesia I le temu le au. Fa mai fa ipu se fulu na momoli loa lea o le uso ya Paulo masila I le po. Folinga mai na ave fa anana o le fa atua na fa inga yo inga ia. Ai fa vai na venga al ekalesia le Tesalonia. For me to otele ilato, for me na yaile fa'atua there. So when we think about verse 3, the first mark of a genuine believer is that there is a work of faith. And I'm imagining here that Paul is calling to his remembrance the person of Jason. Remember Jason in Acts 17? Acts 17, we see that Jason was the one that was dragged out of his home because they said that he was housing and harboring Paul and Silas, and he faced the wrath of the mob. Remember that? It says that when they went and attacked the house of Jason and sought to bring them out to the people. So Jason faced the attack. So maybe Paul was remembering brother Jason. Maybe Paul was remembering the church, because in verse 10 it says the brethren, they sent Paul and Silas away by night. It wasn't a big farewell party. It was actually by the dead of night. So it was almost like they were sneaking them out of the city. But that was all done by faith. That wasn't done by that was done by faith. They knew that Paul and Silas had the truth, but they knew that Paul and Silas needed to be rescued. And all of these things Paul is probably remembering, and he's saying, remembering without ceasing your work of faith. Believers, the first mark that Paul is saying that he knows that these believers are genuine is that there was a work of faith. O le upu lea ngaluenga e sau mai le upu e leni e tau le ergon e whaawinga ina whapea o le ngaluenga vaaia, o le ngaluenga whaatino, o le soifua le tangata Kirisiano a whai o oia le tangata whaolaina whaamaoni e vaaia I le ngalue I lowo langa ngalue e vaaia iau ngaluenga. So iai le tangata whaatuatua e iai le ngaluenga. So pe o I e au mai e Paulo o le whailonga mua o le tangata ua whaamaonia wa suia lona o langa wa whanau fōwina e wa ai lona o langa ngalue. Amen? Whamele Iakopo mua lona whaipue lua suma lima a o le matua mata I le tūla whono o le saolotonga ua atoa ona le lei. Le alawa ia te oele tūla whono le saolotonga ina ua e talia Yesu. Le whaolatanga lea ua I lo loto. Lea wata ua oe le tangata whanau fōwina. A whamele le luia Iakopo a o le matua mata I le tūla whono le saolotonga ua atoa na le lei ma ua tū mau I ai o ia e le se whaalongolongo ma le whaangalongalo le nā tangata a o le ana I le ngalu wenga. Manino? Yeah?
Afa yo oia le tangata ua whaasa o loto ina oe, ina ua whanau fo wina oe, whamai e te le se whaalongo longo, ma se whaangalo ngalo, ai whamai a kopo a le ana i le ngaluwenga, e manuia o ia ilona lava ana. Uso matua whawhine, whaamaunia e paulo le kalesia lea, o le kalesia ngalue. Yes. Well, it's time for na mo tātou a. Then what we see here, the meaning of the word work of faith, that if you are a genuine believer, and Paul is saying, Thessalonica, I see that you are a genuine church, not only because you are elected by God, chosen by God, Yes. but because of your work of faith. And your work of faith, the meaning of the word work comes from the Greek word ergon, and the meaning of the word ergon is to act. There's a deed. It's something that you do. So it's the doing part. Christians, there's no Christians that call themselves saved and do nothing. The genuine believers is a Christian that has their faith, then there's the works to back it up. So because it says there in James chapter 1 verse 25, I was just reading in Samoan. Likewise, chapter 1 verse 25, it says, but he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. That when we hear the gospel that sets us free, that when we believe and trust in Jesus Christ, we're energized, we're urged on to do something. We work out our faith. We know that we are saved by faith, by grace, through faith in Christ alone. We teach that here. E ao awina tātou i le Efeso e lua lona whai poe walu male iwa. E ao awina i tātou ua lawe ina pe tūsa o loto ina i tātou ona o le alofa tū noa e ala i le wha tua. Lela i loe tātou e le o ngā luenga e lawe ina i tātou. O le alofa tū noa le atua i le wha tua ia ke riso Yesu e lawe ina i oe. E whanau fo wina i oe. E le mawhai e au ngā luenga o na whaaulaina oe. Ua nā o le whaatua. Ai whamai whaipo se fulu le Efeso le nā e lua a lona whaipo se fulu. Whamai whai unga ina ia whaia ngā luenga le lei. Na saunia na mua e le atua ina ia tātou sava vali ai. A e whaaulaina, a e whaatuatua, a suia lo wolanga i le atua. Ona whamaila il se whaipo se fulu, ona whaia leo ngā luenga le lei, na saunia na mua le atua, ina ia tātou savavali ai. Uso matua whawhine, ono wolanga whaolaina, ia avea le e ka le sia i Tesalonia, e whaamanatua ia te oi, o le ngā luenga o le whaatuatua a, e iailau ngā luenga whaatino, e whai i lau savalinga o le whaatuatua. That your work of faith is the outworking or the fruits. That's another way of looking at it. It's the fruits of the changed heart. Praise God. So the first mark of a genuine believer is the works part. It's the work of faith. Praise God. Amen. So le whae longa mua le tangata whaolaina o le tangata ngalue i le whaatuatua. Le lefa mai Paulo, e ka le sia le Tesalonia, ua uto e manatua ha o tau ngā luenga o le whaatuatua. Lua, o le whainga lona lua, po le whailonga lona lua, whamai le upua Paulo, ma loa o tau whaamalosi i le alofa. O le whainga lona lua, the second mark of a genuine believer that Paul saw in this church, he said, I've seen your work of faith, or he remembered their work of faith, and he said he remembered also their labor of love. O le vainga lona lua. Lea lo iai, o le whaamalosi i lea lofa. O mānei ai o le upu le whai mai le whaasa mo le whaamalosi. So this word labor comes from the Greek word korpos. Le upu lea whaamalosi. E sau mai le upu e lenia ta ua o le korpos. O le whaamalosi lea. E le o le whaamalosi le masani e tātou i lona upu Samoa. A le whaamalosi lea, o lona ata, o le whaamalosi e ngā lue ai, i teimi a o iai i pua ngā.
So lona winga whameia Paulo ile ekalesia lea wa o manatua la o tau whaamalosi. Wa o manatua o tau ilo tau whaamalosi a o tau ti ngā ina ona o le whaatuatua. E eile manatua lela o tatu ilo o lowo langa whaatuatua e wa aia iau ngā luenga. Au leisi vaenga o lowo langa whaatuatua e wa aia ile taimi e te ngalue ai a o whaafea ngai oe ma taimi whaingata. Pe o le winga le na o le upu whaamalosi. That when we see the word kopos is intense labor united with toil and pain. That's the definition in the Blue Letter Bible. Intense labor. So it's not necessarily the what. So that's what the word ergon was. It's what you have to do something as a believer. But here in the word kopos, it's actually the effort behind it. That when you face persecution, this church, Paul was remembering that this church, no matter what the persecution they were facing, they still labored. They still were working. They were still working and laboring in love. And so the other definition that was given in Blue Letter Bible, it says labor prompted by love. So work prompted by love, which endures pain and trouble for the salvation of others. O le mānei o le ata lea, o le upu le whaamalosi lona whaawinga, polona winga lo loto te hisia, o le whaamalosi I teimi o whaingatā po teimi o sauwanga, ina ia whaola ina se tasi. Wow, O le vainga nā lena va e Paulo le kalesia le Tesalonia. Sa manatua e Paulo, Tesalonia, na o tau whaamalo losi I le alofa, a o whea ngai o tau I sauwanga, ina ia whaola ina se anganga. Pe o le loto le nā o Paulo, I le whai upu lea. O I tātou te wa ai le whaamao ninga o le tangata whaola ina. Ona o le upu lea alofa, o le alofa I whaatatau le alofa o le atua. So when we look at the labor of love, that these people would labor in agape. So this wasn't their own love. This wasn't a friendship love. This wasn't a relationship love. This was the love to save someone. They were facing extreme persecution so that they can continue to share the gospel, continue to push out the gospel, even though they were facing trouble and tribulation. Peo le si ata fo I lea o le tangata whaola ina a. E mawhai ina mawhau whawai oe. Teimi o sauwanga, teimi e whaatinga ina ona o oe o le kerisiano, e te whae noa tu pea le tala le le. Peo le maa neia nao lea o onga mō tātou, I le tai au le le. Te leo tātou, file mu, e mapu I teimi uma a, lea se me e popole ai. A le kalesia le Tesalonia, tātou te wa ai le anganga le whamai le momoli ane mtāku e tolu whai po sifuma le walu, lau whana aue, aua ni tātou alolo wha tau o le upu ma le ngotu, a o le a mio ma le wha maoni. Whamai la le whaipuna I kalatia mtāku e lima whai po sifuma le tolu, o le tangata e wha maoni alo na whaolaina, po le tangata wa iai le whaelonga o le whaolatanga I lona loto. Whamai kalatia na lima whai pasuma tasi, as whai pasuma tolu. Whamai e au auna le tasi I le tasi I le alofa. So e iai le ata lea, e ata nia e le waainga lea I le tangata whaolaina. E iai le alofa I le auso. E iai le alofa ina I tala ina pea le tala le lei tusa lava po le a le whaingata. That when we see in Galatians chapter 5 verse 13, where Paul writes to the church and says, but through love, serve one another. That our love should not just be in what we say, but it's in our deeds. Like 1 John chapter 3 verse 18, my little children, John writes there, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. That's a genuine believer. Praise God. So that's the second mark of a genuine believer that Paul was seeing with this church. Paul was seeing of this church, man, this church, they're genuine. They're elect by God. Number one, because they've got works. They've got the outworks of their faith. Number two, we see that they labor in love. They love the church.
they labor. That labor is not just any labor, it's labor under persecution. O le whaamalosi lea, leo se whaamalosi whael na le, whaamalosi mai le hei, o lae wha mai whaamalosi mai, a lae tau e lesi lima lae whawhea ngai ma le puapua ngā I lesi tu, ai o lesi lima, lae apa atu ne ia lawe ina sisi, mo le whaolatanga. Le nganga le nao le tangata I whaola ina, whaamaoni no na lotu. Ma le vaenga muli o te fia au mai le tai au le nei, o loo maua I le whai unga le whai pue tolu. Whamai e le au noa o na mātou manatua la o tau ngā luenga I le whaatuatua. Lua, ma le whaamalosi I le alofa, a whamai le lona tolu, ma le tū maupea I le wha moe. I lo tātou a li o Yesu Keriso, I luma o le atua o lo tātou ta lea. The third mark of a genuine believer is found at the end of verse 3. Number 1, remembering without ceasing your work of faith. Number 2, remembering without ceasing your labor of love. And number 3, remembering without ceasing, Paul says, and he says, the patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of our God and Father. Amen? O le vaenga muli, o lo iai le vaenga lea ina ia tū maupea I le wha moe. Le isi vaenga na vaai e Paulo I le kalesia lea, o le vaenga lea o le tū maupea. O le upu e leni o le tū maupea, e iai le ata o le wha tū mauina, ma le wha nga e tia ma le mawhai o na lulu wina. Ai mai tau wina se mea e le mawhai o na lulu wina. O le ata la le na o le upu le atu maupea. That the word that we get the word patience from is the Greek word hupomone. And hupomone is to endure, is to be steadfast. So that's where we come into the third part of our sermon, and that's the meaning of, or what Paul started to see in this church. He was seeing in this church, they were a church that were elect, they were a church that were chosen by God, and they were a church that, although they were young, although they were facing persecution, they labored in love, they continued to work out their faith. But third, they were patient in hope. There was the patience of hope with this brethren. So le upula le na tū maupea, e iai le ata o le whaatū mauina, ma le lueina. O le ono sai o le tangata e le mawhai o na wha nga e tia. Tu ui sesi tu, o le auso le Tesalonia, e ui lava na wha sangatau mai, ia I lātou, malava na wha matau ia te I lātou, ona o le tala lei, ai le I malue e le I whaanga e tia lo lātou wha atua. Pio le ata le nana manatua e Paulo le auso lea. Pio le ata le nana whaalongo ina ua fo'i mai le ripoti a Timoteo. Na atato va ai le ripoti a Timoteo, fa mai Timoteo, o lo tu mau pere a uso lea fa mai le fai pule na e ono, mtapu e tolu. A ole nei, wa sau Timoteo ia te imatou, nai ia te oto, ua au mai fo I le tala le lei ia te imatou, I lo o tou wha atua, ma lo o tou alofa. So lo iai pea le nau ta inga I le kalesia lea. That when we see in Timothy's report back in chapter 3 and verse 6, Timothy says, he brought us good news of your faith and your love. So o le ata la le na o le siva ainga lea po le si whailonga lea. O le tangata ua whaolaina pe whaamaunia le whaolatanga I lona soifua. Se so me tato tu si le Roma e lima au lona whaipu e tolu ma le whaipu e wha. If we can read together Romans 5, verse 3 and verse 4. Because Paul also writes to this church with regards to persevering or being patient, enduring during the time of tribulation or trouble. Mo le fa Samoa, fa mo le fa tau mai le Roma e lima, alona fa pu tolu, ma le fa pu fa ia. Le nata fo India, a o ta fo I popo ma.
ina o tātou inoa o le pōpō mai tuku ai le onusai. O le onusai e tuku ai le mauti noa. O le mauti noa le tuku ai le whaamoemoe. O le whaamoemoe fo'i e le mai. Aua ua whaamali mai e lo fore atua i o tātou lotu e le amana ia. Ua fo'i na mai a te I tātou. Verse 3 reads, and not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. In verse 5, now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. So if we lale ekalesia I Roma, manayo o le tangata le o Paulo. E tele lava ina whaamaonia ana upu I ekalesia taitasi, I le manatu le e tasi. So e o lava la I le manatu le o le tū maupea, o le whaanga e tia, o le ono sai. E ao pea ona iai I le tangata whaolaina. Lela e whaamautuina I le manatu I le Roma le mtapue lima. I le ufai mai, o le ono sai e tupu ai le mauti noa, o le mauti noa e tupu ai le wha moe moe. Peila na whai mai Paulo ia Tesalonia, wha mai, ma le tū maupea I le wha moe moe. O le wha moe moe mo le Kirisiano, ua whaamatalaina malava pei loa e tātou, o le wha moe moe o I tātou, o le ola ma le manuia e whaavavau. E mānaia I o le upu e lengi le nā o le e whaatatau I le wha moe moe, e whaamatalaina ai le ola e whaavavau. The meaning of the word hope in its Greek form is a joyful and confident expectation of eternal salvation. Praise the Lord. So that's why that's what Paul saw in this church, that they were able to be patient in hope, patient with hope. The hope that these people had was their eternal salvation. Ole wha moe moe le sa iai I le auso lea. Le whai mai ei le whai upule nā e tū maupea I le wha moe moe. Le wha moe moe o le ola ma le manuia e whaavavau peo I nā sa whaapea o na iai le mafuaanga o le tū mau pea. Amen? E tū mau le tangata whaolaina ona o lona tuli matai. E tuli matai le wha moe moe I le ola ma le manuia. Wha le mua mua pe tero alona mtapu mua whai pue tolu. Wha mai upua pe tero no iai ina. Ia whaaftaia le atua le tamao no tātou a lii o Yesu Keriso. O le na whanau fōwina I tātou ona o lona alofa tele. Ina ia iu I le wha moe moe ua ola. I le toitu mai o Yesu Keriso na ye uoti. O le wha maalosia le upua le atua. Wha mai e mafua ona mawhai ona tātou tū mau pea. E mafua ona mawhai ona tātou ono sahi. Pe le whaanga e tia I tātou, wha mai awa e iu, mea malawa le tangata whaatuatua, I le wha moe moe ola. O lo iailo wha moe moe ola, uso matua whaafine. O le tangata whaolaina, ia e iloa, e mawhai ona e tū mau, awa e iailo wha moe moe I le ola. Praise the Lord. That we can be alpus. That's the Greek word, alpus. We have alpus. We have hope in eternal salvation. That's why we can be patient. That even though we face as much of the hardships and the troubles because of our belief and our stance for Jesus Christ, we can endure because we have that hope. Romans 15, verse 13. Roma no mta o pesuma lima fai pesuma tolu. O ia upu whapea. Whaperitania. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Whamai whai pesuma tolu. O le atua foi e tupu mai ai le wha moe moe. Ia whatu tumuina o tau e ia. Ile oli uma a toa ma le file mu.
ina ua whaatua, ina ia tele lava lo o tau wha moe moe, ona o le mana o le anganga pa ia. Tolu waenga ia tato matamata ai whailonga o le tangata po le ekalesia ua filifilia. Pe tolu waenga ia o tato wawa ai ai i le waenga o Paulo i le ekalesia lea ua i loe Paulo. Ua whamaunia lo lato whaolaina mua o le ekalesia ngalue. Lua o le ekalesia e whaamalosi i le alofa. I le whaamalosi le naa, le whaamalosi i taimi o ti ngā. E mawhai ai o na whaamalosi ina ia lavea ina pe whaolaina pe tālai pea le tāla le lei. Ma le whailonga muli o le tangata whaolaina, tātou te wa ai ai le tūmau pea. Tūmau pea i le a, ona o iai le whaamoe moe ola, mo le tangata whaatuatua. Praise the Lord. The three parts that we looked at today, the marks of the believer. We read the praying apostle. Right at the beginning, we read about the apostle that prayed. He was thankful to the Lord for the churches that were planted. He was thankful to the Lord for the brethren that were around him. But then he gave thanks because he remembered these things. And these are the things that mark a genuine church or a true believer. Number one, there are works. You work out your faith. May you be encouraged, Christians. If you're not a Christian yet, may you be able to think, how do I become a Christian so that I can do the work that God has called me to do? Number two is that you must labor to love others. You must labor to continue to share the gospel. There's that labor part. There's the effort that you have to put in so that you can continue to share and to love others. And third, the mark of a believer is that you are steadfast, that you endure. Why? Because you have the hope that is in Christ Jesus our Lord. End of verse 3 it says, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of our God and Father. Amen. Tawina ia whamamia le tua le tatou aina i le nitai au. Whamamia le tua i lo loto. A verpea le upua le tua ma whaamalosi ia te oe au. Mua a vea le upua le tua ma whaamalosi. Lona lua a vea le upua le tua e whaamanatua ia te oe. Le tangata e lei whaatuatua. Le tangata e lei whaolaina. A wa ainga ia wa ai Paulo. O wa ainga Paulo i le tangata ua whaatuatua whaamaonu. A whai e tele i loa leolanga whaolaina. O le whaamalosi mo tātou. Ina ia e a whailau filifilinga. Whailau whaiunga. Ina ia tu atoa lo whaatuatua I le atua. That the message of the gospel is still true today. And like Paul and Silas said to the jailer, believe in Jesus Christ and you shall be saved. In Acts chapter 16. Believe in Jesus Christ and you and your family will be saved. So le fe au le whaonatanga e le isuia. O le tangata e whaatuatua ia Yesu Keriso. Matu atoa lona o langa ia Yesu, e wa ai whailonga ia. O whailonga o na lue o le ngaluenga o le whaatuatua. O le tangata e whaamalosi le alofa. O le tangata e tū mau pea. I le whaamoe o lo ia Yesu Keriso. Lo tātou wali. Tau ini ia whaamanuia le atua tatou ainga. Ia so se tasi lava lo mawhai ona maua mai tatou mawhtanga I le neitai au ma le awa o ina o le upo le atua. Ona o Yesu. Amen. Amen. Let us stand and we will pray together this morning. Tato tatalo. Whawhitai le atua. I lo wawa o mai. I lo wa fionga pa ia. I whailonga. O le tangata. O whaolaina. Ina ia. Matunga lue I le whaatuatua. O whaamahalosi I le alofa. Matu maupea I le whaamoe moe ola. O lo wola lea
Mo oe, whawhetai tele tama, lo lofa mo au. E ala ia Yesu Keriso, lo wali ifaula. Amen. We thank you, Father. Thank you that you have brought us to the end of our time in your word, and we're always grateful, Lord, that you teach us, that you continue to exposit, Lord Father God, our hearts and our minds, and illuminate our hearts to the truths of your word. We bless your wonderful name now until forevermore. In Jesus' name we pray. We all say, Amen. Amen. Yeah, tato lalo mai nau, pafutai, pono Yesu. Amen.